oqala nje ke ngifuna ukubonga insizwa uGatsheni ukuthi benomcimbi wayo. Gatsheni mfowethu kade wazabalaza. Usabhimba nale yanja lela ukuthi esebenza kwaSikhomo lapha iphakela le yanja iphakela le kuthiwa ulokhu njalo ugobhozile. Kuthengele airtime ikondla. Yanja le yanja le bhimbayo yayazi bhimba manje. Wenza umcimbi wakho uyigagu manje udumela eSouth Africa uyizazi ukuthi ukubekezela uyayidala impumelelo. Emveni kampukane sinizwana ophongolo ukhona wena. Ngiyeze emcimbini wakho ngicela abaculi beze futhi ngicela ukuthi singamcharge imali enhlobo uGatsheni ngaphandle kwabaculi obaqashile laba bahlupheka lokugcina impela. Ikakhulukazi nje abaculi nje laba abadumile ngiyacela abafethu abanamandla ukuthi siyesekele insizwa uGatsheni simeseke ngomhla ka7 sibe khona emcimbini wakhe. Ngiyacela kanza kwethu. Kuyilungelo leyato leyana ukuculiswa kwezalukasi uNkulunkulu wami yabona nje uyabona umnandi nje uGatsheni umnandi. Asame siyomenjoya ngakubo ke phela ke yabona nje epheqeka lapha ngakubo sisimsupport ngoba asaziphunga ngaye i normal human being.